Jangan supporter-nos vem Karketu FC. Supporter-nos si AD SLB Laulana. Wow. Senhor Federação Nacional, somos presidente do Klubu AD SLB nós não marcamos a presença também. Nesse todo delegado ouvir Abertura da primeira divisão Liga Futebol Timor Leste, época Rio Rua Ronaldo Lima. Ya, hamanoi oras daw kamay kanya ako na boss ni Ona. Dere kami convide ito boto na favor ba niyo na Fatih. Oh, kita masih lewat kasih si Karketu boss. Ya, distintos convidados para audiência se voto. Termai kita continuar Fatih no animação. Husi Zesi Lopez. Manatutu! Dari itu Manatutu! Wassalamu alaikum Manatutu! Wassalamu alaikum!
Ya, tutuwa sa iyo kasama Jesse Lopez. Firmai, o respeito convida a equipa Comissão Sira a turma belalori la taça Liga Futebol Timor Leste a bele lori vai ha Estádio Município Manatutu. Vai a Liga Futebol Timor Leste 2025. Selos Maxi Sayanesa Mananai. Vier katak jogo ao Abertura Valoronohin se arrebata o sucesso. Firmai ao entrega tomak ba mau endless. Firmai ao entrega tomak ba mau zito ato belele sai sobre sirena. Ito to ang favor bele hapat. Tadi Wasnor Surusidang dari rumah Estadio Municipal Manatutu, kemudian sisi Jumhuri di Liga Futebol de Timor Leste, época 2025. Juga entre Karketu FC hasoru ada SLB. Kemudian Israel Group si Karketu FC makankan firman. Orang Zola 31 Zogide Karim. Orang Zola 24 Johannes Muhammad. Orang Zola 26, Anguiso Barbosa. Orang Zola 4, Francisco da Costa.
Nomor Kamzola di Jawa itu di Kuncobi. Nomor Kamzola Kiji Santiago da Costa. Nomor Kamzola Bitiong Olga Xavier. Nomor Kamzola itu Ebenet Aimfor. Nomor Kamzola Bitiku Estisen bersama Nomor Kamzola Seke Sumani Oxford. Nomor Kamzola Tes Daniel Ardad. Berbagai institusi Karketu FC Afghanistan Firman. Nomor Kamzola Biti Haji Club. Nomor Kamzola Asisten Sedi Joang Suarez. Nomor Kamzola Cinco Domingos Freitas. Nomor Kamzola 23 Osvaldo Bell. Nomor Kamzola 96 Gaudencio Viteri. Nomor Kamzola 19 Stefano Amaral. Nomor Kamzola 22 Daniel Gayo Asini. Pintu Bernard T. Kirmeles bisa si ada SLB Afghanistan Firman. Nomor Kamzola 12 Filonito Nogueira. Nomor Kamzola 3 Orcelo da Silva. Nomor Kamzola 5 Gumário Moreira. Nomor Kamzola 17 Emílio Braz. Nomor Kamzola 32 Fernando de Carvalho. Nomor Kamzola 13 Edencio da Costa. Nomor Kamzola 11 Cornelis Portela. Nomor Kamzola 21 Luis da Silva. Nomor Kamzola 18 Filomeno da Costa. Nomor Kamzola 77 Alexandre Lemos. Nomor Kamzola 19 Fabio Pires. Firme suplente usi ADSB Afghanistan Firman. Nomor Kamzola 20 Márcio Dantore. Nomor Kamzola 79 Jeremias Batista. Nomor Kamzola 22 Norbert Gonçalves. Nomor Kamzola 2 Zoe Purificação. Nomor Kamzola 15 Pascoal Mendes. Nomor Kamzola 6 Zé Pinto. Nomor Kamzola 9 Marques de Carvalho. Trento Efraim Zeroni. Tenar Bitolorui Afghanistan Firman. Dirigi Francisco de Andrade Pereira Sidili Timor-Leste. Primeira linha, Antônio Pedro Braga, o Sidili Timor-Leste. Sora Arbitragem, Nilo da Costa Fernandes, o Sidili Timor-Leste. Coordenador Geral, Frederico Martins, o Sidili Timor-Leste. Medio Officer, Cipriano Oliveira, o Sidili Timor-Leste. Oke, ini maka naran jogador sira nebe maka kita mau anunciona. La Cleutan, kita se hakat bahia jogo Abertura refere. Nune bahia campo oin, hala favor bele hamamu koto. Ba ema hoto dun me goras round hiha oin, hala favor bele hamamu koto. Adrone ita bele hagu. No jogo refere, ela 15 minutos. Atu hagu jogo Abertura. Bahia Liga Futebol Timor-Leste. Nebe maka ihanemos hakarapina moto katak seita labele simulakon itamo se labele celebra manan. Los kalay. Ya, tamane maka ita fier katak Bahia jogo refere. Kan dizer katak iha jogo sempre iha manano mos lakon. Bagaimana sa nafatin ho moto na katak seita labele simulakon itamo se labele celebra manan. Ida nema ka moto by Liga Futebol Timor-Leste Barrio Rua Ronolo Resin Lima. Dali datang by supporter si Karketu FC. Supporter si AD SLB Laulara. Wah, barak ketebes. Ya interfere kadak ba malu serana coração assiste transmissão direita e a página Facebook Liga Timorense atau na fatin assiste também tem jogo refere seu ia tukuhat Orange Timor-Leste. Continua na fatin diz Liga de objetivo para sucat para a seleção nacional do futebol Timor-Leste onde representa o governo Liga parte Federação Futebol Timor-Leste onde participa em jogo internacional. Agora nós o treinador Lili selecionado de Sira, ora nós Timor-Leste mas ainda vemos Malay
tem jogo de Sira, se hakat Maiha, Estádio Município, Manatutu. Ano Maiha Hadise, Elio. Kita garis bawah, angkat garis bawah, meeting garis. Ladies and gentlemen, kita untuk berselewat saya bersama dari jogo dari Sira. Liga Futebol Timor Leste, Rio Daí depan supporter husi Karketu FC. Supporter husi AD SLB Laulana. Karketu FC di Abertura. AD SLB Laulana. Abertura kasih tahu. Masa Liga Futebol Timor Leste yang boleh dimulai. Ya, nafatin antes kita bayar jogo nafatin ler sai moto bayar Liga Futebol Timor Leste ni kata seita la bela simulator ita mo se la bela celebra manau. Tamane ita fiat kata bayar jogo referen. Moto pronto simo la ko manau pronto simo. Ya, dari datang by equipa média Sinamoto, hemos todo de coração em campo hoje. A favor dele, aqui do mais a parte coto, a favor. A torneita bem halo mamu, mas bem halo tem jogo abertura, valor Liga hoje. By equipa média do Sinamoto, comissão, coto a parte hoje bem halo mamu coto.
Ya, ini tema Primeira Divisão Liga Futebol Timor Leste época Rio Ronaldo Racing Liga. Karketu FC versus AD SLB Laulana. Jak malu cerita itu acompanha aí a parte letenian. Bueno. Malsur dari datang na informe to boche kataka ekipa husi Karketu FC maka hatais kamizola ho marka kormata no husi ADB SLB maka hatais kamizola ho kor marka mian. Avani mai daba companhia na fate ia jogo ia primeira fase dani. Sira bakanasa Abertura by Copa Liga Futebol inari no Ronaldo Racing Liga. Ya.
Queria desculpar e falhaço técnico. Karketu FC minha sabot vai ada base SLB minha guarda.
itu dalilnya tadi kalau kita buat cerita kata keju primera parte nih skor 0-0 no itu tadi kata husi parte Karketu FC maka ho camisola cor verde no husi ADB SLB ho camisola cor negro.
Dia mal no primeira parte aí a jogo. Igual se no que a primeira parte do jogo na Liga Futebol Timor Leste e época tinha rigor no recebi mas vai a fase da hulu que equipa Karketu contra a equipa AD SLB e ini sudah hulu yang jogo primeira ronda ini si kita skor 0-0